شيخنا كان يدو كحاجة تومين جا شيخ الناس ما نوتون كانوا قالوا دوم حبيبي أخي قالوا دوم والله الحمد لله ما لفتون سيني حاجة فيو ما بارك سينيتون أسجنيا سينيتون كاني الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربي تكوتشافي إيجا صوبتون إجمنا مايتون ربي سينواي جيتون أتنوت بتي لبوتينيا نباسودان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كينيا جالتمو في خبرجمو وكجيب تنتي سلام تانتينيا ونراحة سيمبر هذه سوتشا الحمد لله. أنا جاكم مجوران جاللان. أكيسيريس نيجايرتان نبينا الحمد لله يجا. ونوغاراتي الحمد لله بلون كينيا سنو فيا ساتيس جا. إسنيلين إسمر راهو نجوراتو إرجع مجورا إراس بريد جدي يا إن شاء الله. Eega guyyaa gartee isa bira dhufne bazittu isuma bira jirra isumatti dawaa godhaa fi jara kaanitti illee akkasitti dawaa godhaa jirra jarri kaan illee gaa akkasitti nasruudhaan fuudhiitii manaan ga'e jenneeni jara kaan mana isaanitti akka gartee galchuu goonee geessine insha Allah asumaanuu kaa mee salaamta gaafadhu kaa jara keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya salaamtaan ta'e ta'uun irraa kaate bakkuma isin jirtanitti isin haa geessu. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جمعنا جرا هيدي لك جمعنا شيخنا كينيا لين حاجلتهم الحمد لله ربي قدتي شيخنا كينيا حاجلتهم الحمد لله رب العالمين ربي إسانو فدي إسان شيخنا كينيا كنان نفره خزلايتون منا خنا كيسة تقدمنو إيه وري كرتة هاسدا في استين وريتون سيري فيتون فالفلان وانا دادين دي من جتونغا هيدو تكيتونغا أسكيسة تيتون نرماسني أكمله نقولني نميرني ميدا كتوران نوجيني أكسكة ربين إذا شيخة نواجه نملينغا ربي نفيده الحمد لله رب العالمين شيخة خينان أكسته فرمنه لبوه تينيا نولك أبي إذا فيديو تنجاتون أنجا مراني كا جني قال لك إنسان نتيجة تكايتون يفهم بينو وكون برسيسان ديرو نما تكرنته ديرو بلو تكرنته تكاو ديني كرنته وكوينو itu terkait juga video semarani itu teko aku lalu aku takkan dukmat itu nanti nukas tes sene akam tane inuma mana fokat jiru sani garuba asmanu itu alhamdulillah rabbil alamin goita galanya agau sheikh ni kayaknya gak itu itu takkan itu hagala tomu ubri nuade itu mali itu ilman saat ini warasa kayak itu ubri erete rabbin negatif guys ini doai kodavi nutlen doai ni konavi شيخنا كان يدو كحاجة تومين جا شيخ الناس ما نوتون كانوا قالوا دوم حبيبي أخي قالوا دوم والله الحمد لله ما لفتون سيني حاجة فيو ما بارك سينيتون أسجنيا سينيتون كاني الحمد لله رب العالمين الحمد لله ربي تكوتشافي إيجا صوبتون إجمنا مايتون ربي سينواي جيتون أتنوت بتي لبوتينيا نباسودان الحمد لله رب العالمين الحمد لله قالوا دعوة تخينيتون أكس تارا لي إنسانة هذا تكيتون مرا كيسان ليتون تكمنيتون شيخنا فدايتون أكنا خيشرة جنيتون عصوص ترى نمني تويتون كا بكا سيري تقولنا itu takkan sodata itu takkan cingkamne ulah tanah cun cenan gepa dawat tu nak ini cun gawar mun jual tu namni khan jual ne rakitun hagal tu itu takkan cun udara mani itu takkan cun iman mukzani itu takkan cun doain tesan arah dari itu cun syekh ni nudufe akasi gawula sani cun tarcing kamisan warga tesi asal cun ega wala misan gak dawat tu takkan cun nufi dorot tiga re gu video tan ko sitan dila sanje chunga ballo ko tisu ballo ko tisu abi to no ko sita walan nano mana kana undan akasite chung dum van dilli tan che kata isin kasi gurtan zan takasita makai ha chun dawat khante chun nasr fa dina kasi gurza he chun na ja sinte din hukumati ilmina ma ko jechun tu ta chun wa walinnahu subhanallah chun rabbing chunga warre chun rakate chun lukma khana chun siri nama ko rufi wala dadda nama ko rufi nakana deme chun amara chun jana to khana chun rabbin kharasati rabbin adib kharasat rabbi adib ma chun difu ma kharatani chun yo kharasara dibian kharasat dibian rabbin chun ni difu mani ko rafi iblis yo joltani chun iblis jinni takao ummata chun shaytan hana wadi demane chun woma nyaatan jechuudhaaf woma nyaatani jechuun namni jechuun akkasin nama quruusan akka kalabtisan warreen akka sakkoosan warreen jechuun akka biiftuusan yaaboo jechuun dhugumatti isinitti himaati rabbii jaadha jechuun waan kanarraa gara garaadha gara shayxaana kanarraa gara rabbii keessanii
gara gartee fuula rabbii keessanii garagala dhiifama gaafadhaadha shirkii waan gootan kan hunda biraa isa qulqullaa'oodha rizqii jechuun rabbiin simaaf qaba akid warra farajaa jenna rabbii salaattee jechuun yoo gattee ibaadaa ta'e gootee jechuun rizqii jechuun akka biraatti jechuun kadhattee warfaatettees shirii nama godhuu dura waan biraa jechuun nagaafatu argattee umar qabu aboo yoo warra garatti nagadattee umar qabu bar kun jechuun lubbaa keetii barbiyaa gurtaa yoo dalagattee nyaattee dabareedhaadha garuu ilma namaatti numarraa hangafee jechuun ilma namaatti jechuun waa guutanii seeree nama guutanii nyaachuun san ilmaan keessa nyaachisuun san wanni kun hedduu takka fokkotaadha hedduu takka waan namarraa illee eegamne waan namarraa eegamne rabbiillee hin jaalatu namnummaan oromoo tokko maasis namnummaan oromoo tokko nama oromoo irratti jechuun seerii nama dhamaasuun nama oromoo jechuun hinaafee fi walii hinaafanii jechuun akkana wal godhuun rakkoodha yoo gartee qabeenya haa qabaatu ta'e nama sanii hinaafini aboo jechuun waan kanaan fedha waan kana naa kana jee namni siif kanna yoo kanatti beekadhu ammoo jechuun nama kana dhamaaseetiin hoojuun isaa irraa jaartii isaatii fi ilmaan isaa irraa dhamaasaa waan kana jechuun silaa yaadu baatanii irra bareedaadha. Rabbiillee bakka sana isan buusu bara. Isan buusu. Nagahuu xufata malee. Maaliif jechuun kaa namni haasisaasitti kan akkas wal yaaduun bareedaa Wallaahi rabbii. waan khayriidha waan gaarii yoo wal yaadan bareedaadha waan bareedu wal yaadan jaa tayyuutaa jechuun rabbii isin irraa godhu. Alhamdulillah. Asumaanuun mazmee ta'a soomanaa toos deema. Wallaahi subhanallah. Soomanaa deema. Soomanni amma dhiyaate fuulli soomanaa dhufee jira. Asumaanuu dhiifama kadhadhaa hara gartee rabbii keessanii deebi'aa isin jaa asmaanu ya rabbi khayni dante ay wallahi rabbi ya rabbi khayni dante sai tu nama karte wan karte akka wan babattu wala tu wala mas kono to tu ya rabbi khayya ka delchi ya rabbi khi sirrisi ane tarman jaati me sheikh asmanu tu nama kana karte warre tu nama oromo te tu wali ko kana warre wala mas kana warre karte wali na kana yo warte wa ka baatan jechu namni wali gammate masha Allah wallahi tu bredada me asmanu tu du'a rabbu sifi wan kana ra tu akka karte rabbin rabbi khasa rabbi sai te me asmanu tu du'aa takkarrabu sibi daawwattoota keenya billee walumaanuu nagee bakka gartee isaan jiretti haa ta'u du'aa isaan harrabu sibi aamin jedhame sheekh bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbiin takkallee dandeettii isaatiin gartee harka isaa jirtiitii nu haa razaqu jecha warra gartee karaa jallaara jiru kanaas rabbi karaa itti haa deebisu jecha baatiin araaramaatis as deemaa jirti fuulli ramadaanaa dhufaa jira qilleensi ramadaanaa dhufaa jira jaalalti ramadaanaa dhufaa jirti kabajaan ramadaanaatis karaa jirti insha Allah warra gartee gammachuudhaan ramadaana keenyaas qeebalu rabbi nu haa godhu warri gartee bara dabre hin jirre ka amma jiru ka amata kanan jirre hedduudha dandeettii isaatiin gartee warra soomana keenyaas gammachuudhaan qeebalu rabbi nu haa godhu warreen gartee falfalaa fi shayxaana waan hin taane jala deemu kanaas rabbi karaatti haa deebisu balaa haasida haasistee rabbi nu hunda rabbi nurraa haa qabu adawwii teenyaas cilee bishaan buute rabbi nu haa godhu rabbi nurraa haa qabu adawwii hunda haasida haasistee rabbi nurraa haa qabu biyyi jiru tunis biyya namaati biyyi jiru tanatti rabbi nagee nutti haa ta'u haasida haasistii keenya hunda rabbi gartee dhabama rabbi nurraa haa godhu dandeettii isaatiin rabbiin gartee warreen addunyaa mara jirtan hundaa rabbiin gartee isin haamil keeysu warreen gartee amantii feetan jala jiraatanillee rabbiin gartee isin haa razaqu warreen gartee biyya biraa jiraatanii as keessa jiraatanii khayruma akka waliif yaaddaniif jecha nuti asii gartee dhaamsa gama rabbiitirraa isiniif dhaamna malee waan biraatii miti gartee raamanni isaa gartee isin bira haa jiraatu rabbiin nama hundatti raamata haa naqu qalbii namaa rabbi haa jiisu iimaana rabbi nu haa guutu iimaana rabbi nu haa guutu karaa qaceelaara rabbi nu haa oofu ibaadara rabbi nu haa tiisu rabbi ibaadaas nu haa laaffisu وعلى ذلك بحق سبحان ربك الله egaa daawwattoota keenya jechuun as geenye jirra alhamdulillah rabbil alamin ijoolleen teenya jechuun warreen gartee hedduu tokko jechuun miidhame ijoollee xiyyaa wajjin jechuun mana kanatti keessatti jechuun micciirifee jechuun diinii fa'aa wajjin mana sana jechuun egaa nutillee hedduu tokko miidhamne ijoolleen xiyyaa hedduu tokko miidhamte alhamdulillah egaa sheekni jechuun dawaa ijoo isaaniifillee godhee nuufillee godhee achi booda jechuun mana kamallee goysanii jechuun muqaddiyaa fi kanallee jechuun nurra qabanii zeeroo jedhanii jechuun akka biyya teenyatti nutti godhanii jechuun hedduu tokko jechuun laagaan tunis nu gogootee qaamni kunis waan nu dadhabeef jechuun akkasitti guyyaa lama kaa sadii jechuun seefaa sanis jirra mana akmaati alhamdulillah jechuun asittis jechuun dawaa sheekaatii fi kan hundaa sheekni nu godhee jechuun ijoollees fayyisee anillee alhamdulillah nutis fayyine diineen jechuun mijjiris jechuun fayyanii jechuun gara manaa makkaa fi nasamufaat egaa ni galchana jedhanii qotaniini rabbiin nagaa jechuun mana isaaniitti hin ga'e jechuun
nagaan haa jiraachisu isaan sanis illee Rabbi. hedduu tokko jechuun na bira lafaanii jechuun osoo jechuun na bira dhaabachuu jedhanii walumaa illee egaa Rabbi ulaa haa cufanii inshallah. egaa akkas nu godhanii alhamdulillahi rabbil aalamiin Wallah. akka gartee egaa uummanni shira yaadee jechuun maaliif nama bira Rabbi dhaabbata hojii tolta hin maaliif rakkataa bira dhaabbata maaliif fayyadamaa bira dhaabbata maaliif jechuun warra siiriitti godhan kana jechuun bira dhaabbatee irraa hiikata ka'oo bira dhaabbatee jechuun gaachana Gargaarsa maaliif ta'a. ta'a maa gargaarsa ta'a jechuudhaaf jechuun warri jechuun najjeesuuf deemu warreen jechuun Abadan hin milkaa'an addunyaa malee. irra sadhabse jechuun hedduu takka hin milkoofneef Hin milkaa'anis. alhamdulillahi nuti Rabbi karaa isaan adeemsisu guddaa inshallah. galanii haa ga'u Wallah. alhamdulillahi rabbil aalamiin Alhamdulillah. rabbiin keenya nu baasee rabbi keenya Alhamdulillah. gaheettis jechuun sheekna dhufee Alhamdulillah. nu baasee jira Alhamdulillah. isinlee du'aa takka hedduu takka nu gootanii Alhamdulillah. eegaa rabbiin nagee isinitti haa ta'u bakka jirtanitti nutis nagee nutti haa ta'u ijoollee teenyaaf nama hundaas gaa warreen ijoollee qabdanis jechuun warreen haadha abbaa qabdanis rabbiin nagee isinitti jechuun waan khayrii rabbii isin haa carraaqachiisu nuti illee gaa waan khayrii rabbii nu haa carraaqachiisu jaa Inshallah. yaa daawwattoota keenya jechuun hedduu takka jechuun naa godhatoma Eegalan hedduu takka jechuudha. jechuun gaa amma isinitti as ba'ee haasa'uun kiyya kun sagaleen xiyyeetuun illee jechuun gaa hedduu takka jechuun isiniif haariyaa hedduu takka jechuun gammaddanii sagalee xiyya dhaga'uudhaaf warri jechuun karaa keessaatiin jechuun waasaappiin misinjaraan jechuun waa hundaanuu jechuun telefoona itti saalaan jechuun addootanii jechuun baga rabbiin si dandamachiisee baga rabbiin si baasee warra naan jettan jechuun hedduu takka naa galatoomaa isinin Galatoomaa isinillee jenna inshallah. hedduu takka galatoomaa hedduu Wallah takka galatoomaa. bakka jirtanitti rabbiin Du'aa nagaa ta'u Rabbi hedduu takka jiraadhaa jiraatan du'aa inshallah. immoo walii goonaa du'aa hin teessan hedduu takka daleeyde egaa sheekh mee asumaanuu gaa waan dabarsituuf yoo qabaatte Wallahi galataan isaan biraa qaba gartee galatoomaan isaanii jaa malee du'aa rabbii diinillee cinaa dhaabbatanii sagalee nu ta'anii nu cinaa dhaabbachuu isaaniitiifu galanni isaanii rabbi haa deebisuu malee nuti waa deebisuu hin dandeenyuu fi rabbummaan galata isaanii haa deebisuu jenna malee maal jennaan obboleeyyi. alhamdulillah rabbil aalamiin Nagayaan bakka jiraatanitti nagayetti haa ta'u inshaallahu ta'ala nama hundaa'u. areetu tokko jechuun gaa waaniif gammachuu teessanii waan as beef jechuun fiidoo takka lama sadii afur hanga isin waraabuu isin waraabaa gammachuu teenya jechuun Akana. egaa walumaan qooddannaa isinillee jechuun waan nu harkuu feetaniif nu harkaa jechuun fiidoo tartiibaan isin gallakkifnaan jaa eega fayyine Inshallah. egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin daawwattoota keenya jechuun hedduu takka gammada nutilleen gammannee jirra gammachuun teenya jechuun hanga hin qabne teessanillee gaa warri jechuun nu gammaddan hedduu takka jechuun gammachuu akka nu gammaddanis ni beekna gammadaan isinin jaa gammachuun teenya jechuun tazalaalam rabbi nu haa godhu inshaallah jechuun fayyinee jira du'aan teessanis daleete asumaanuuf daawwattoota keenya jechuun gaa eegaa waan isinin jennu hin qabnu keessaa gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin Galatoomaa. bakka jechuun waan kana waan hamtuu san keessa baarii gaa akka duraanis jechuun keesseerru isin gaa kuwa qabdanii jechuun nu hojii jirtan jeeti yaada viidiyoo illee jechuun jarri gaa isinii gallakkisee akka gartuun amma agarree gartee nu gorsanitti gaa ogulaalee jechuun akka gartee keessa kan jiran wanni qaxara waan hamtuudha waan bareeddu miti waan ajaa'ibaati ani waan san jechuun guyyee yaadadee jechuun viidiyoo san laale dhugumatti silaa marwaatanii isin jee Lakkii. garuu maruu san jechuun ragaa Gaarii taati waan bareeduudha gaarii. nama agarsiisuu fi Seenaadha. eegaa ijoollee xiyyaafaa jechuun bakka martanii na agarsiisanii Alhamdulillah. maal jechuun ijoollee Garaan nama bada baruun ijoolleetii. bareedaa miti Ijoollee garaan nama bada. ijoollee jechuun oguun dammaqee jechuun gaa arku dhugumatti gaa ijoollee tana rabbumaatu eegaa maleekaatu eegaa garuu nagaa jechuun naa ba'aniiti fayyanii jiranii alhamdulillah tarma isin dhageessisuudhaaf hedduu takka naa galatoomaa isin dhageessanii sagalee teenya dhageessanii warreen sagalee teenya dhageessanillee nu gammadaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu